TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ninaikuwa tukana muda musesia watinda na saa na yu nitwavika isaa ya ilu ya Vilingi wa Mauvoo. Indi nena ambolika vo nienda kwa samwanya uyu nivikie na kukwete weke yonondo wa kulea kukwete kilungu cha usakwani 2022. Kilungu filani kwa dhitakana chambia mwadonu wa saa itatu siya utuku indi kiine dhiwa nondo aini alatu hithi twaile kwithwa twinamo anondo waitumi itana viki ana kwathuki ka twinethwa namo twithwe na nzio kawaita nola kukitikipila cha ugavana kaunti ya Masaku na CCU indi nondo waitumi isu twina viki ana kwithwa na kilungu kiu na ndane ethwa aivika theni wa studio situ cia Mutongo TV ndicho kitumi kilungu kiinethwa kiseveni indi tuke ba Vilingini wa Mauvoo ni ERASTUS kithuku NZOMO na kesharo ni ndinda dula Mauvoo akwanzia ya miaka twambe kuona amwe kati wadatu manete witu alatu kumbanesie ni vamwe na Raila Karua na Kalonzo kutwa uteti wa Azimio Masabit Ruto aitwa ise umbano wa NZOMO. Jonathan Mweke kumutula muti Raila Odinga kwa kumwendekethia Julius Malombe. David Musila kumwenda Kalonzo aike usukumisi enendi atongoi. Na tuina livoti ye mwanya yulu wa kunima kula ile mbetani ya Ukamba. Vilingi wa Mauvoo. Nina udhocha yu ni umanyithie tunenda ni kwisila ili itatuke ndai mwitano na ambayo tumeni mukuvi vatende vinandeni wa mitandao itu ya mikumukanili mukiti wa usumbi na ngwatani wa Azimio wa Kenya Raila Odinga munini wake Martha Karua ndongoi ya Wiper Kalonzo Musyoka kati wa tongoi angi ni matwisia kampeni sia kuikunia Maleve County ni ya Marsabit. Raila ni wa vikia na kwa dhana kana kavidwa madhayo ma enendi edhi katika president wa katano wa ndi ino ndongoi ii o ingi ni sia watakana serikali ya Azimio eko kitana na ulusani otondo Joseph Kitheka ukulivoti nikana na ke mukiti wa usumbi na chama cha UDA munini wa president Dr. William Ruto ni watongwe sia ndongoi ingi sia Kenya kwanza deni wa komano yake somo kimanisioni cha Catholic University. Na gavinali kala oto ise kampeni ya Azimio 1 Kenya wangaliko ya kaunti ya Marsabit Raila hole atenda tongo yangi evu munini wake Martha Karua Kalonzo Musyoka Francis Atwoli kati wa tongo yangi nwadha na kumina olosa ni oloku wetata uwetete dina munene va Kenya. Tumetangaza vita dhidi ya ufisadi, wale wafisadi ambao wanaiba mali ya umma tutawashika yote na kuweka au ndani. Nwadha ekalia suma Marsabit kumina dina uvungulu wa Mauvoo ula uithitwa yukumbela mbai mbingi sele mbetani yu nikenda kumina kafyu ila yithitwa yikiwa ni serikali kila ivinda. Hapa Marsabit taanza kwanza na mambo ya usalama. Usalama ni muhimu sana. Ingi Raila nwadha na kuwete usungi waki hula uithito unyamasi aikaliama Marsabit aimenda aikaliama roisi siasa sina Mauvoo na kuivetangana na itoko. Tunataka kuchimba mabwawa ya kuvuna maji ili saa ile mvua inanyesha tunavuna maji ili kama inakuja
tuko na maji ya kutosha kwa matumishi ya mfugo na binadamu. Sawa. Kavindani kuna ke Martha na ravya ekalia mama sabitikana mondolo nyomi na ukabila va Kenya na Raila Odinga eweka aima kule maikidi Mauvoo kavindani ka twendete usokweni munene. Sisi tunaomba bila amani hakuna maendeleo, na lazima kila mmoja wetu aweke amani. Ndito siakini sia waramba wani mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Siasa ya kutupa mawe ni mbaya, na wasihi ili mjue kwamba sisi baba akichukua usukani hamutapigana na mawe tena, hamutachapana tena, hamutaoana tena. Kavindani kuna ke William Ruto na watu ngwezi atongo yangi Kenya Kwanza Evo Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Governor wa Masako Dr. Alfred Mutua kati watongo yangi kukomana na ikundi ya Catholic University of East Africa Education Forum kuna nasi maundu kauta mamuvia wa kisomo. As Kenya Kwanza, we want to have a robust conversation with the public, with all the stakeholders, so that we can have an education system that where everybody is comfortable, and it leads us to quality, it leads us to relevance, it's also affordable, and it's of good quality. Ruto anawadhana kana Kenya Kwanza ya zovi serikali makakunikila ingi mutatala wa CBC kulia ni kumaronya kwa aliola nikenda kulunga kisomo va Kenya. We also agree that 5 years down the road, it's time to review, in accordance with UNESCO recommendations, the CBC program, so that the issues that have been identified by teachers, by parents, by students, and other stakeholders can be subjected to a robust public conversation, so that we can finally have a conversation that will lead us to ironing out the areas that are in contestation. No thingilenga na Kenya Kwanza yosa utongoi ikavetanga kuthamiwa kwa alimu kutoka kunu kuasa nikenda kuolanga siko sio alimu kuitha na mesilia na iku itekueleka. Joseph Kitheka, Vilingi wa Mauvoo. Muka wa mukiti wa ugavana kauntini ya Makueni na chama cha ODM David Masika ula ni mwandu Priscilla Ndeve notiwe nithayo kwi muthenyani wa iyo itina kuwa kwa kavinda kakuvi Mauvoo ani maikithiwe ni umwe wa andu ma musi wa Masika Albanas Kitavi nikumana na kivala muteti o na munini wake Jacqueline Koni matangasie kwamba kuangamia kampeni sio kwa kavinda Caleb Chalwa Mutunga na ilivote ni anana na andu mamusi mukiti wa kivila cha gavana wa Makueni na tikiti ODM Lloyd David Masika makevi hoteli no kusio mbungu wa mwendo wa saa 6 kwa munthi umuthenya ndino wananya kisese cha Mutongo TV ni maikethi sekela kikitikie muthenya ni wa wakatatu na vala mwaka wa David Lloyd Masika unatiwe ni thayo sivitali ni wa Nairobi Hospital itina wa kavinda kakuvi na nengeithie as a family no kuna munene kwitu lakini nondo wa Ngai tuyo ndonge twika nitumesia ogukie oilie obete na wapeta o matha wala twitwa isie nituwende ona mo ningwashua andu mama kuene kana nundu wa on behalf of the family ithie nitukile tawa chathe cha Ngai na chathe cha Ngai ki hodi kwa tumesia o kitu Jacqueline Koni ulani wa munini wa David Masika ndino wa masemba mao kukitikivila cho gavana wa Makueni akinengane pole yake si mwana kwa family ya munene wake na wekithia kana yunime kwamba kutisia maundu ma kampeni na kukwatiania na nana na andu mamusi ndino wevinda ye undu kitikie na valetino wake nigo mekwitha maisio kia mitalatala ya kampeni mama ne kwitha imwe na ito kubikona chuma kicha vita tunayona ke ko utwendo nengane pole muno kwa timu Masika na kumanenga moyo twende na wia o twina guo nundu nitukuendeya na nituboya Ngai atunenge bina twende na kwite kivila cha governor Masika na kwa ni munini wake ta deputy governor na kwa andu mama kuweni twimunenga pole muno nundu itwisi nenu ni mutu kwatite mbau muno
na ki ni kimako kinene muno kwa kila mundu. Mwandu Priscilla Ndevewambua muka wa David Masika niwo watongwesye kampeni cia mwitesya kivila musee wake cha ugavana mwaka wa 2017. Kampeni ila siavatisitwe isitwa ya wanawake na Masika. Kuma mwaka wa 2000 mwambisi wa mahoteli manene makusio mbungu ova wote Mwandu mutotia Priscilla ni wanatuye director wa mahoteli ya alameva wote lukena na ende diani Mombasa. Ni ondula wa kitika kavindane kala nake David Masika na kwatithya kampeni siake cia kukitia kivila cha gavana mwaki asukumitwe ni chama cha Raila Amolo Odinga ODM. Na ni okuna munene kwitu timu ya Masika nundu mamosu no na tu support ita muno anaye mutai wa campaign teams cia David Wambua Masika na ni withite supporta munene muno wa governor Masika kuma na ila ingi governor weta cia kivila 2017 kututa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ndi ripoti ya kumava wote kaunti ya Makueni nyaneta wa Caleb Chalo wa Mutonga. Mithenya mivuthu itina wa mukiti wa usumbi na ngwatanio ya Azimio wa Kenya Raila Odinga kutangasa kana gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Ngilu ndithi wa yukitia ugavana yengi na vandu vake kumathukia Julius Malombe wa Wiper yumukiti wa ugavana kaunti ni ina chama cha UDA Jonathan Mweke ni wavuthisia itambia isu vanene aiwetekana Malombe na Ngilu ivindani isu methitwe mema gavana tamavalukiti mwene ndi munoki maendeleo. Onesmus Chalo nilivota witu. Jonathan Mweke na muneni wake Stephen Kilonja na alama kukita kivila cho gavana wa kaunti na Kitui ungwa chama cha UDA ni matambuka sokoni wa Kalundu musini wa Kitui kuikunea maleve na kuthose walanyoa muneni wa Musumbi William Ruto wakukiliwa kwati kumambe kuthiulu. Mweke inena na atandithia sokoni wa Kalundu musini wa Kitui ni wawetakana etambia mukiti wa kivila cha president ngwatanio ni Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ya kumwendethesya gavana wa Mbe Julius Makao Malombe anyuvu kwa savali wake lindhini wa masema makivila cho gavana wa kaunti na Kitui ndiale kuitikilwa ni enende ma kaunti ya Kitui kwa kila Mweke na muneni wake mekuwetakana gavana wa Mbe wa kaunti ya Kitui Julius Malombe ni walilwe ni enende ma kaunti ya Kitui ndhini wa nyuvani muvetu kwa kulea kumathukuma undu violet na ndele kunengwe inge mwanya wotongoi iso hivi pe mundu wa kitendawili no kiebana sia mutunge uchu wa muwa yandu nikiolika unu ngombe kwenda mwiga thukume kana kiwa na yumu wote kika mutungi wa ula wa muwa no ngombe kwenda nimo kwenda na yu achoka ile la kuoko nula wevoyu utamudhu kumete aende kwa mini okila mutinda mwila la mikamuido kumewa 2017 kubiko umunde nochote kuendea unombo kwenda utondo wa Kitui weka tukatola mutu wa rili ayao gavana nenge na semba mbu mutongia kuna mondono wa makontrakta au manda kebela kia ungavana aingavana wa Mbe na mondoso wa makontrakta na makontrakta asuma umodhioka na mauvata andu mamubukie maumanenge maumunenge mavata mo. Mweke nwa weta ngwatani ya Raila Odinga na gavana wa Oyu wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu ya kumwendethesya Malombe ndiye lokwa tombo kwa kila weta kana magavana aili methi totongo ini wa kaunti ya Kitui na kulea kuthukuma enende undu vailite na mayelo nengwe uthi wa kutongwesya pala weta kana vayo vindu kuwisa ithi wa kaunti ni ii ethiwa enende ma kaunti ya Kitui makende otongweswa ni atati eli. Mweke nwa kunea maleve munini wa president William Ruto na walanyo wake wa kukiliwa kwati kuma nthi kuthiulu pala weta ithia makasi vya serikali ni makasi sia mono na maundu mawatandithia ayatha na kwa ilia vanene utandithia wa athosia mametumba vandhi ya Kenya. Pale Kalundu tumepitia watu wakiuza mtumba na wanafanya biashara mzuri sana ya kuuza mtumba. Sasa tunashangaa sana huyu mtu wa Azimio Raila Odinga anasema yeye akichukua mamlaka hakuna mtu atauza mtumba hii Kenya yetu. Na kuna wanabiashara wanauza mtumba na kuna watu wetu sana wanavaa mitumba. Ingi Mweke ni wathanethia akanyuwata gavana kaunti na Kitui akokile utandithia kwa kuvetanga umya wa koti weyulu na kuvetanga kikoso ni wa Kalundu. Gavana ula ungia kwenda kivela kino na atwe na kivela ke na oka akima ibanda siando yu ezi around akwasia maloli ano maukwa makabisi ni makweva ngili 3 ya ses kuma ngili emwe na mana 5
na nienda kuasia bano bai mundu akambatia mbesa si assess tuenda kunima biashara maito makone biashara matauthinwa na mataulungwa ni mundu. Jonathan Mweke wa chama cha UDA na munini wake Stephen Kilonja ni matwaisia uteti wa kwikunia maleve sokoni wa Kalundu vamusini wa Kitui ndoka kunjwa matuko kenda mwi wa nyanya majadha na kwalila mawidhi ulukwa matandiria sokoni wa Kalundu dilivota vilingwa Mauvoo kuma sokoni wa Kalundu live vamusini wa Kitui kauntini ya Kitui. Neta Onesmus Chalo. Tukwame kauntini ya Kitui Mauvoo miongoni ya kivila cha ugavana mukiti wa ugavana kauntini esu na chama cha Jubilee David Musela ni watongwesia amwema ateti kuma mwingi na alame ngwatanioni azimio wani Kenya kumutula muti mutongwe wa Wiper Kalonzo Musyoka nundu wa kusukumisia NND masakwe ateti alame chamani chake mainene sokoni wa thokoa ateti ni maweti kana Kalonzo ta ukuvathula amwema ateti ngwatanioni ii undu ula mawe tata utaili na Musangi ni mwandiki wa Mauvoo. Ama onene aisio ni kivuthukanyo sub-countini ya mwingi o thiloni wasu wa countini ya Kitui ni mamutula muti mutongoi wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka vala mawe takana ndambukani siake utati countini ekone ya maleve ya tongoi ma kiama kiake mwathuthe ekali masako wa tongoi enditi kiama. Koke masawa na ulo kumelele mataki vila kia uyumbe wa sub-countini ungu wa kiama kia NAK ni wakule inenzi makasa kuwa tongo imena meka uvamana uoni usakuwa nini munanolo vani wakue mwini wa nyanya. David Musela ulavu imasemba ni motwika ngavana wa katatu wa county na kiama kia Jubilee ndambukani siake utetini wa sekana ngwatani ya azimio wani Kenya ina siyama mbingi indi ya tongo ima kiama kia Wiper ni meovadha siyama kwa kukuni ya maleve ya titima kiama kia moka. Siama bingi muna na nini teknoloji ya Jubilee munu nini sini ya azimio lakini maa Wiper maa wapa siamle mesi ya Raila ona maitweta lakini maa kame kutanone maa kapenia alote wa Wiper yuto yukuli ya chogimwe asimu wa mikutano leo ingeni wa thutha ekali ana muno anake matoese uteti wa Mauvoo. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wa thoko mwingi o thiloni wasu wa kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Na tuisonga nambe ni kana muyumbe wa matungulu Stephen Mole ni watu la moti serikali ya kaunti ya Masaku kondo wa kufikia na kwithwa ite wathukuma mwenendi kwanzia ila ya ilete Mule ni wavikia oingi kukulia NND makasa kuwa atongoi ala matonya kwa mathukuma boni motisia na ilivote. Ainena na NND na alnesi maskulu wa sekondari wa Mukenge siya uloi matungulu va kaundini ya Masaku. Muyumbe Stephen Mutinda Mule ni wasekana maendeo matungeto etina ni kwithiwa atongoi matauthukuma na ingi mo matauthukumithia ilovia nesa ila siathiwe uthukumi kwe mwenende na muno va kaundini ya Masaku. For the last 10 years which are appropriated in parliament to the county government of Machakos, you may not believe it, 120 billion shillings
less the revenue they collect in Machakos. But truth be told, we cannot show the usage of 120 billion shillings in Machakos County. Vamule no malikanya ingene nthi kusakwa watongwela matonya uthukuma mwene nthi nesa nthi ni usakwani munene wa mwini wa nyanya na gwekithia kana thina na ulawe kumbilita mwene nthi ni wavetangwa na kutungiangia maendeleo. Kwa hivyo wazazi tuimaanda ivila sia uyumbe sia MCS sia governor na hiyo ya rais mkinipatia, I can assure you will have a total different country. Ingine wasekana alame uvikiano kwata utongo indini usakwani munene wa mwini wa nyanya nginya makunikile kula ilovia sia metiuko itwawa na kusima na muno na tongo ya thuku na alama tekwete maendeleo kwe mwene nthi na muno kuikiria kana mawitukanu alame thitu vama inasioke waingi itina usakwani munene. I want to make a confession to the nation, the entire nation of Kenya. If whoever will be elected president, whatever government can be elected, we must rethink on how money will trickle down from the national government to the ward level, not to the county government. Even if we are going to revisit some issues, it must be done. Yu ni wakule muvea wa kisomo kwekithia kana maskulu onthe ni manya ikiwa leu na muno kukwata simba uyekwe na maumu makemikalile umolela thina wanza ulotonya ikumbila aingi maseina lamena ukwati munini. Professor Mauvoo and your team, you must think very quickly and come up with a school feeding program for all students in secondary schools in Kenya without teachers paying anything. Kuko na njaa, tuache kudanganyana. Kuna njaa na lazima serikali ijitolee kuhakikisha shule zetu za primary na za secondary school feeding program imeanza, tuachie akina mama ya kutafuta kidogo ya jioni. Naindi ni vindani la mondo makemikalile maitete wetu mwingi mwene nthi na kumuvinyia muno mondo ni makila muthenya na ukethiwa undu otania ethiwa serikali gaiwa kio cha mwene nthi na kumwitana thina umwe kumbilite viligo moko kuma mukengesia matungulu kaundini ya masakunya ni toboni mutisea ni muvea muno boni kwa livoti su na twendete uthi umoni o mukuvindu kathiva sa Mauvoo bange ni mokite. Mundu watiwa ni mwendo wake ni undu withia wanachepa muno na nipo mundu wenda kutuwe kwa kwanzia ye mwanya nusio andu mamusi anyanya opamwe na andu mangonda kumanyithwa kwa mituki yulwa walanio wa mathiko kondo kutethania na kuolangila musi wa mututia mukuo. Mutongo FM na Mutongo TV kwanzia ye mwanya nisi ukunenga ibuso ya kupikia andu onthe kwa mituki wiki bwezi nena na man eagle nambane noti muonza ile thandatu inya muonza emwe inya itano nyanya kana ubike ndukane yake ilani man eagle electronics kambo wika ngundo natala nena na shila mwene nambane noti muonza ile itano inya muonza emwe noti muonza kana ubike ndukane yake ilani unique studios bakube na ofisi wa chief kana kungethanisia na in and out hotel kangundo wiki Tweetown nena na DJ Rallies nambane noti muonza emwe nyanya thandatu ile itatu thandatu itatu kana ubikendukane yake ila Nevista Electronics kungethanisia na Quickmart Supermarket wimatu nena na Michael Wambura nambane noti muonza ile muonza emwe inya emwe thandatu inya itano kana noti muonza itatu ile muonza emwe inya muonza itano thandatu kana ubikendukane yake
ila ye free market stalls room number 5 kubika 16 ngolova ya nthi yani ground floor. Wiwote nena na Mzazi Empire namba ne noti muonza ile nyanya 5 noti 6 noti kana noti muonza nyanya muonza noti 6 noti 6 muonza kana ubike ofisini wake ula Wiwote town Mzazi Empire Sounds and Electronics kugethanisia na muomo wa kulika soko wa marikiti. Tukunie simu kwisila noti 119 nyanya 3 muonza kana ututumie email kwa sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi FM na Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Vena huku thini tikwa ivinda yasa Olive Health and Nutrition Clinics twina usungi waku etu itama huku vathukanio ta mutambuko thina wa malenyu kwambatwa ni nthakame sukali mathina maivu na itausianda kiunguia mathina manzia siusiei thina wa kuema kukwata mwana kuthuwa ni sindu kana allergy mathina makikonde kati wa mauangi. Twina kliniki musini wa Masaku, Kitui, Matu, Mombasa, Thika, Meru na isio ingi cia nthi ya Kenya. Kwa mauvombe angi tuthokie nthini wa kliniki cha Olive Health and Nutrition Clinics kana unene na Dr. Mwangi kwisila mbani iya simu noti muunza 14 3 6 muunza 6 Kalivo niende na kumanyithia vena pata munene wa serikali ya kaunti ya Masaku kukwatiania na mivea ingi ite ya kiserikali kwa ile masomo isione siandwani na kuwaka maskulu na kwa ili ya kundu kwa usome. Uni kuyanana na James Musioka ulani director munene wa ngwatanio ya Kenya Connect ulawane na kavina kala wafikia na kukusi ya kuviungua kwa nyumba ya usome ya kana library ukamba wa Wamunyu mwala kaunti ya Masaku. Daniel Mwongela na ile ngewa. Kena director wa ngwatanio ite ya kiserikali ya Kenya Connect ni kana serikali ya kaunti ya Masaku na ilito kwati na mivengi nikienda kukilia masomo na kwikithikana ciana cionthe ni ciavikiwa masomo isione ciandwani. Ukuli wako kwa serikali ya county government ni kana nimealia kuunga mashirika ama kuundi mende na kutethesya kuinua kisomo ndi kumashindani kana grassroots nikienda tutonya kwithia tutonya kupigia malengo maitu na pia kusupport maundu ala tuende na kwika nthini wa kukilia kisomo nthini wa area enu na etha pe utethia tutonya kwata kwangelekanio you like library ino ya twakiva ni tu need community members ila moka bani me need nimekwenda unya kiwu kwa ubatu ina kwitha thina wa kiwu labda county government no UK ekatwensi andovoi nikanoke the community members ila mokosomya ba mena source of clean water. Director anena chathini cha kuvingwa kwa mwaka umwe wa usomea kana library ula vingwa va Wamunyu na twithitwe twi mathethe sendino wa kula media kula serikali tethia itonya kupikia kumatethia kwangelekanio ni twithitwe na mupango wa kutwaya ciana mabuku kana ila itwa supplementary reading nikenda ciana itonya kupikia kusoma na kwithia itonya kwithia itonya kuendea na mbendeni wa masomo. Juma skulu mbe wa 50 ala methiukite mwako ni metha maitetheka na masomo me mwana. Kindu chambe ni twenda ciana sina connection kana si tumendu na ciana cianthe tofauti kwanza ya kwa nyanya ile tumita global peace na pia itonya kumanya kuandika na kumana na ki nitwambie programs ya kusupport ciana ithi nundu ciana itu thukumana ciumite ma school ma public maingi maithia na sindu ila ciendeka kwa masomo kwa kelelo kinene cha Kenya Connect ni kutethesya ma school thino wa mathina la methia mena mo alama maybe national government kana county governments. Mupango yu wa library ino na mwaka uyu tupingwa mundi nita walato wa kimanza cha milioni 25. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuva Wamunyu kauntini ya Masaku.
Na muthini kana mugiti wa kivila cha governor kaunti ya Mombasa na tikiti wa chama cha ODM Abdulswamad Nasir ni wa mutula muti ndongoi kana atongoi kuma ngwatanioni ya Kenya kwanza kwa kuweta kana poti ya Mombasa ta ya amwema ateti ainene kilioni mbunge cha Changamwe. Nasir ni wa kulia atongoi ameyumilie na kuweta undu matonya otete ya uthukumi wa poti wikathami musieni wa Naivasha kaunti ya Nakuru. Wangapi hapa ni single mothers? Mama zetu wakazaa akiwa bado yuko katika hali ya uchanga. Hawa jamaa zetu matapeli, waongo. Na mimi saa nyingine ushindwa hata nataka kuwauliza mwalala vipi usiku kwa kudanganya namna hii. How do you even, kwa sababu tulipokuwa tunapigania hizi vitu mambo ya bandari na SGR, si mulikuwa mkiniona nikiongea. Their deputy president ndani ya bunge sio miaka mingi, mwaka mmoja uliopita alikuwa katika mstari wa mbele kusema mimi napinga hiyo motion ya Abdulswamad Sharif Nasir ya kusema ya kwa poti iweze kuwafaa watu wa Mombasa. Leo mtatuambia vipi? How? First and foremost tunataka huyu president ambaye huyu president wao wanamuita president. Si alikuja hapa na akasema ya kwa bandari haiendi? Ama siye? Kwanza akija hapa aseme, enyi wana Mombasa, mimi William Samuel Ruto na huyu Rigathi Gachagua tunaomba msamaha because we are perennial liars. Ni muvyano ndo otambanya na kwani tawa ERASTUS kithuku wa NZOMO na Kesharo Ndinda aliula Mauvoo kwanzia ya miako na alama ende na kukulia yulu onenania na nzioka waitani kana winethi wa vo nitwetewe kionondo wa kiu ndanethi wa Ivika kutwenethi wa na onenania osu kwa oyu tiwa nesano yethi wana kiu yo chakwaila.